Сайн бацхан үзэгчтэй Амизан Зияд өнөөдөр 2 дахь дугаараараа ирэн уулзахдаа таатай байна. 2 дахь дугаарын маань концепт бол first time watching байгаа. Юу вэ гэхээр хэдүүлээ маш олон movie recap, маш олон кино товчлууд мэдэн штэ. Тийм кино товчлууд бол биш шүү за. Окей. Хэдүүлээ нэг киног хамт үзнэ. Гадны амар бол first time watching суугууд гэдэг. Тийм суугуудтай бол яг адилхан концепттэй хийгдэн. За киноны интро буюу кино оршлоо хэдүүлээ яриа явчихна. Тэг хамт үзээ явна. Дундуур нь би өөрөө тайлбарлаад юу үзэж байгаа сэтгэлээ овоолцоо явна. За киноны төгсгөл хэсэгт бол яг ревю хийгээд сэтгэлээ би өөрөө яриа авчнаа. Description хэсэгтээ би time stamp-ууд тавьчихна. Аль аль мэдэн дээр юу ярьснаа бичиж явуучих болохоор энэ киног бүтэн үзсэн хүмүүс нь description хэсэг дээр хараад за хэд их минутын дээр юу ярьсныг харж агаад яг төгсгөлийн ревю хэсгийг шууд үзсэн ч болно. Энэ бол таны сонголт. Манай хамгийн анхны first time watching ихний кино бол Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Зэн хүмүүсийг бодож байгаа кино ревю видер хийдэг байж ч энэ киног үзэхгүй юугаа хийжсэн болоо одоо энэ олон жилгээтэй. Гэхдээ нэрэл би өөрөөсөө асуумаар байна одоо юугаа хийжсэн юм. Анх одоо 2004 онд гарч яхад нь ахтайгаа нөө UB видеоос түрүүлслээд үзчихсэн лав санагдчихээн. Гэхдээ би одоо үзэж байгаад надаа мэдгүй тэр үед эхэндээ жоохон хүндэтсэн үү эсвэл өөр хийх юм гарсан уугүй мэдгүй. Тэгээд нөгөө киногоо ч эргүүлж өгөх хугацаанд болсон баг. Тэгээд тэрнээс хойш зургатаар таарсан уугүй санахгүй байна. Тэгээд үе үзмээр санагддаг боловч за яг тэгж үзээтэй гэд бодсоор явсаар яг энэ контенттой л зориулж үзэх хувьтай байсан юм шиг байна. За ер нь юуны тухай киног нь бол нэг сайн мэдгүй байгаа. За ямарсан хосууд гарна. Тэгээ хоорондоо мэдээж дурлалцах бах, драматик бах. Ямарсан айгүй сайн үнэлгээтэй кино, шүүмжлэх үзэгчдийн дуртай кино гэж яригддаг. Нөгөө Letterboxd дээр бол амар сайн үнэлгээтэй явж идэг. Яагаад яг би энэ одоо энэ киног үзэх болсон шалтгаанаа хэлэхэд сая хэд хоногийн өмнө Movie Box-оор энэ кино гарч ирсэн. За энэ киног яг одоо л яг контенттэй зориулж үзье гэж шийдсэн. Нэр киноны монгол орчуулгын нэрийн төстэй амар гоё орчуулсан байлаа. Тэр орчуулсан хүнд бол бас тийм талархал илэрхийлье. Eternal Sunshine of the Spotless Mind буюу ариун бодлын мөнхийн гэгээ гэж орчуулсан байсан. Энэ бол браво. Бас манайх яаж орчуулдаг байлаа тийх. Одоо бол бас үг мөг бол гоё орчуулсан байна. Гол болон туслах төрлийн жүжигчдийн бүр хаанаас нь чарсан энэ бол угаасаа л супер кино гэж магадгүй гэдэг таамаг бол өгж байгаа. Хин доосон бэхэр Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo гэдэг бүр дандаа одоо тоглолцсон. Тэгээ бидний мэдих Frodo буюу Elijah Wood хүртэл бас тоглолцсон. Гол туслах дүрүүд юм бол чиг ансамбл кастинг бүр үнэхээр супер. Тэр яач кино шүүмжлэгч нар, кино сонирхогч нарын дуртай кино байхаас аргагүй хаа. За тэгээ өөр олон тавг яриа авах вэ? Хэдүүлээ шууд киногоо эхлүүлье. Спонсор Funky Tire дийлгүүр хамтран ажиллаа. Тус дэлгүүрийн хамт олон баярснаа илэрхийлье гэдэг өөртөө хэлээ нөхгүй. Нөө миний ажлуудыг дийлгүүр байгаа. Загвар болон үнийн хувьд бол том боломжийн манай аяг 13 дугаар орлын Central Mall, хурд дурлалын ажлын Tara Center-т байрлаж байна. Энэ хажуугийн QR-ыг орчуулад манай сошиал хуудсыг дагаарай. Цоцоох юм шүү дээ. Ууц юм уу та миний ах. Thank you. Took a train out to Montauk. Ажлаа тасалж байгаа шүү дээ. Hi Cindy, it's Joel. Listen, I don't feel very well today. Манайханд яг байдаг шиг те хордлонд орчлоо, яачлаа, ийчлээ гэж чөлөө авдаг харууд шиг л ярьж шít. Kate Winslet. Seeing that I'm incapable of making eye contact with a woman I don't know. Танихгүй үнтэйгээ шууд харц тулгархаас хүртэл ичдэг л. Илийн интроверт магийн залуу байх ч юм те. Лаг үс юм бэ. Уудаг аа. Нөгөө нэг жинхэнэ танихгүй хүн гарч ирсээ харц тулгарлаа шүү дээ. Шууд иччихэ. Why do I fall in love with every woman who shows me the least bit of attention? Гэхдээ баг гайгүй харагдсан хүндээ шууд дурлцдаг баг юм биш. Сонирхолтой. Hi. Sorry? Hi. Just said hi. Hi, hello. How far are you going? Rockville Center. Get out. Oh no. Too. Really? Do I know you? Do you ever shop at Barnes & Noble? Sure. That's it. Yeah. I've seen you, man.
нэг дэлгүүрээс худалдаа авалт хийдэг байж таарад тэнд аягүй их олон харсан гэж байгаа юм ба шүү дээ. Тэгээс эмхтэй нь бол нэлээд outgoing extrovert маягийн илэн талангүй нээлттэй эмхтэй. Шууд яриа хөдөл эхлэнгүүт манай он жоо хичээд. It might be the hair. What might? It changes a lot, the color. That's why you might not recognize it. Үсээ амар олон бодосоор болж намайг тийм санахгүй гэж магадгүй байх гэж. Нэлээд creepy. My name is Clementine, by the way. I'm Joel. Hi, Joel. Йоо, одоо л танилцж байгаа юм шүү дээ. No jokes about my name. You wouldn't do that. Ми нэрээр догдох уу хийж болохгүй шүү. Seem nice, so. Don't you know any other adjectives? I don't need nice. X-ээс жоохон шархалцсан эмхтэй юм шүү. Амар эмзэг үү шүү дээ. Бараг Магдалины үг төр хүртэл жоохон эмзэглээ те. It's Joel, right? Yes. I'm sorry I yelled at you. Тэгтээ яхаа суучлаараа хэлчихдээ юм байна. I really like that you're nice. I can't tell from one moment to the next what I'm gonna like, but Oh, hey. take care then. What? Could, give you a ride if you're cold. Yeah, okay, okay. Яа. You're not a stalker or anything, right? I'm not a stalker. You're the one that talked to me. Чи намайг дагаж магаагүй үстэй те гэж асууч. Do you want to have a drink? I have lots of drinks. Never mind. Sorry, that was stupid. I'm embarrassed now. Oh, good night, Joel. Тэгсэн чи орцсон биш үү? Ер нь эмхтэн хүмүүстэй ингэж асуудаг тохиолдол ч маш овор шүү. Ингэж асуудаг эмхтэйгээ цайрын жоохон дөлөөд байдیں۔ Тэ ер нь. Drink up, young man. It'll make the whole seduction part less repugnant. Яа. Жох уучвал тэгэл шууд өдөгдөл яач нэг ярьж шít. I'm just kidding. Come on. You're kind of closed-mouthed, aren't you? Чи жоохон дуугүй юу те гин. Work, I come home. Тэнийг олон юм яриад амьдралтай биш те. I'll pack a picnic. We can. Good. But I should go now. I have to get up so early. I would like you to call me. Would you do that? Yes. Wish me a happy Valentine's Day when you call. What took you so long? He just walked in. You miss me? Oddly enough, I do. I guess that means we're married. Tomorrow night? Honeymoon on ice? I don't know. Come on. Come on. Come on. Come on. So beautiful. Don't go too far. Whoa! Oh, are you okay? Oh, my ass. Жинхэнэ нөгөө экстроверт, интровертийн ялгаа энэ дээр. Clementine бол шууд мөс рүү хөөгд орсон те. Бүр унж унаа байж хад манай Joel бүр ингээд орж чадахгүй зогсоод байгаа байхгүй те. Нэг тийм хүүхдэрээ айгу тийм цагаахан юм шүү те. Нэг киноны постэр дургана шүү те. Айл нь л залуухан байж. Ялангуяа Kate Winslet. Let me get my toothbrush. Yes. Hey, Frodo. Can I help you? What do you mean? Can I help you with something? Юу хөөр найзлуутай юм шүү. What are you doing here? Thanks. Манай оны найз залуу юм биш үү те? Одоо эхлэх байгаа юм уу кино? Юу болчих вэ? Jim Carrey. Kate Winslet. Үйлцэвж явах юм. It's gonna learn sometime. Энэ юу шүү нөгөө Timothy Chalamet-ийн тоосон Mary Supreme дээр явдаг дуу юм шүү. Тэгээ нэг залуу хараад тэгээ мань үйл яваад байгаа юм уу те? Нөгөө интроверт хүмүүс ч бас ер нь ярилцахгүй шууд те өөрсдийнхөө дүгнээл ингээл Like the number, or at least put a number on. Is that him? оо stalker хийгээд шүү дээ нөгөө тийч. That's him. Яах гэдэг юм бэ? Hey, Joel. Frank. Jesus. The only Valentine's Day cards I get are from my mother. How pathetic is that, huh?
Валентины мэдлэгийн эзэхээ зөвхөн ээжээс л ирдэ штэ гэж. You're lucky you have Clementine, man. She is way cool. Clementine-ыг яаж мэдчихв? Нэг хэсэг жоохон хэд хоног ч юм уу явуулсан юм шиг байна те. Patrick, stop it. Эднэрүүд яах гээд. Гэртний орч юм уу? I only get Valentine's Day cards from my mom. How pathetic is that? So I call her, and she's changed her number. She's there with this guy, this really young guy. She doesn't even know who I am. Йоо за. За тийм биш та одоо л тодорхойллоо. Нилээн хугацаа өнгөрсөн юм байна. Хэд хоног хэдэн сар ч юм уу те. Энд чинь киноны нөгөө Валентины минь түргээрээ гээд нэг ярьдэн штэ гэртээ харахаараа. Тэгсэн чинь одоо дахиад Валентин гэр чинь бүтэн жил өнгөрсөн юм байна шүү дээ ер нь. Hey, we made her. Patrick, baby boy. What? What you doing here, baby? Just came to surprise you. Let me know if you need something, sir. Йоо, ямар зураг авалтын шийдлээ санийх уу. Why would she do that to me? Hey, does anybody want a joint? God, Rob. Сор хүн байна уу гэнэ. She's punished. Хин биш дээ. No. Энэтмийн жүжигч You don't want to go there. Get off. Дэвид хэмлээ. Дэвид Кросс. Өөр хүмүүс ийм найзууд хөөрхөн байд шүү. Look, man, seriously. Rob, don't do that. Rob, what are you doing? This isn't about us. I agree. It's not about us. It's about Joe. That's good. Манай юм мэдхгүй одоо юм биш. Найзууд нь юм мэдтээ. Okay. What is it? I don't know. It's some place that does a thing. Санах хувийг нь алга болгочдөг тийм газар юм биш. Memory-г нь устгадаг. After the new year. Kirsten Dunst. Yeah, spell that, please. Okay, and we'll need a daytime. I'm Joel Barish. How are we today? Too good, actually. Яг нөгөө Spider-Man юу алт яг гэднэ. Аль нээр залуухан байж. You should not have seen this. I apologize. Амар том нууц задлан байгаа баах. Тэгээ одоо тэр яах. Ms. Krasinski was not happy, and she wanted to move on. Сүнийг ингэж болохгүй л тээ. Wait, no, I'm sorry, Doctor. He just barged right in here. The first thing we need you to do, Mr. Barish, is to go home and collect everything you own that has some association with Clementine. Photos, clothing, gifts, books she may have want to empty your life of Clementine. Өчнөө дурдамж бүтээсэн байх шүү хамтдаа тий. Тэгээ бүх Clementine юмнуудыг энэ нэмлэг дээр авчиж өгснөөрөө энэ нэмлэг гэх юм уу гэх. Энэ газар авчиж өгөө. Өөрөө тархин дотор байдаг Clementine-ыг устгуулах юм байна л да. Our technicians will do the erasing in your home tonight. That way, when you awake in the morning, you find yourself in your own bed as if nothing had happened. No, I'm sorry, Miss Simon. You can't have the procedure done 3 times in 1 night. How are you today, Mr. Barish? Хажууд нөх нохоогоо мартах гэх юм шүү. Maybe tomorrow will be better around 12:15. February is very busy for us because of Valentine's Day. Валентинээр тэгэхээр хүмүүс айгүй нэг мартах гэж үздэг байх нь шүү дээ. This is Stan Fink, one of our most experienced and skilled technicians. Great to meet you, Mr. Barish. And I'm here to erase Clementine Krasinski. I'm sorry. By the time you wake up in the morning, all the memories we targeted would have withered and disappeared. Technically speaking, the procedure is brain damage, but Нэг шаардсан юм шиг тэр шүүл гэж байна да. Тэгээд энийх дараа Creating a map of your brain. okay, let's get started. нэг буруу юм хийвэл амар аюултай юм хийж байгаа юм тийм. Mr. Barish, Ер нь гэхдээ ирээдүйд ийм их юм бол ер нь боломжтой шүү. Одоо баг их хилцэн ч явж магадгүй. Next item.
Миний чихэр шүү дээ. Hey, Patrick, do me a favor, will you? Өө What do you гэртээ got ирсэн there? шүү дээ. looks fine. Check the connections, please. Oh, there you are. Өө зөцөц. Why am I don't understand what I'm looking at. You're my hair already, aren't I? I suppose so. Тэ дахин дотор яваад байна шүү дээ. All right. We'll dispose of these mementos. That way you won't be confused later by their unexplainable presence. Patrick? Yeah. Patrick, can you check that there are some sort of reading? Why are there so many wires? Sure you set that thing up? I might try this. I met someone tonight, Oak Choice. I don't know what to do. Her name is Clementine. Баг нэлийн аим шиг кино шүү юм биш үү? Whoa, Jesus. Come on. Careful. What? Step back. Can we just please get through this? We got a very long night ahead of us. Yeah. Гялс ажлаа амжуулъя. Бүтэн шүн вэ шүү. Урт шүн вэ шүү. This is the last time I saw you. Хамгийн сүүлд харсан мөчн гинэ. It's 3:00. I kind of, sort of wrecked your car. Машин чинь шүргцэн мөргцэн юм шиг I шүү. was a little tipsy. Don't call me pathetic. Well, it is pathetic. Could have killed somebody. I don't know, maybe you did kill somebody. Should we turn on the news and see? Oh, you're like an old lady or something. Яг л хөгшин аваа шиг янз янзын гонш гонж явах юм. Яг ууг зөвлөхийг яриад л тээ. Чи ямар ч хариуцлагагүй ууж моцсон байж шиг машин бариад үуч хийж ингээд. Хүн юмтай алдсан бол яа. Тэгээд зургтаа цаа бараг зургтаар гарч ич магадгүй байх гэдэг. You're trying to figure out, did you fuck someone tonight? Yeah. Now, see, Clem, I assume you fucked someone. Токсик харилцааны бас төгс үйлбэр юм шүү. Өсөө бодсон биш үү? Улаан болцсон биш. Sorry, okay? Clem, I didn't mean it. Йоо. Тэр шарус ботлаадаг шүү. Clem? Got it. Mary's coming over tonight. I like Mary. Like when she comes Mary, чи Mary Jane юм биш үстэй. Spider-Man Mary Jane. I have a girlfriend now. Do whatever you want. Did I tell you I have a... Did I tell you I have a new girlfriend? You gotta be... Clem, let me drive you home. Get out of my face, faggot! Йоо. Look at it out. I'm erasing you and I'm happy. You did it to me first. Believe you did this to me. Clem, by morning you'll be gone. The perfect ending to this piece of shit story. Яас хүн түнд үгэлж шүү. Is there something wrong with a girl being a Аа. No, I think it's... Who do you think's better looking? Нөгөө хоёрын яриад сонсдод шүү дээ. One with the potatoes? Йоо, энэ ямар юу юм бэ? That's this guy's girl. Well, I kind of fell in love with her that night. You little fuck. What? She was unconscious, man. Stole a pair of her panties is what. She was unconscious гэдэг өөрөө ухаангүй байжсан одоо тассан ч юм уу байжсан юм ихтэй дурлцсан гэж шүү дээ. Jesus. Dur Stop, утсыг man. нацчих I don't шүү. want to hear this shit. They were clean. What? Don't stop. Give me my paper. Йоо, бас л амар юу. Шийдлүүд бол өстой амар шүү. After we did her, I kind of asked her out. What? Jesus. After we did her. Any idea how unethical? Ямар ч ёс суртахуунгүй юм хийсний мэдэж гин үү гэдэг. Patrick, you stole a girl's panties. Яар өвчтэй вэ? You stole your underwear. I don't see anyone. Чиний дотоод жиж авцсан гэдэг шүү дээ. Хэнийг энэ Kate Winslet-ийг нөгөө газар ухаангүй байж хахад нь энэ Elijah Wood дотоод жин аваад ятсан биш. Тэгээд дурлж моралцсан гэдэг. Юу. Жин Керригийн хийдэг юм байна да. Хөрх.
have a baby. I don't think we're ready. Clem, do you really think you could take care of a kid? What? Хүүхд өсөхдөө бэлэн байгаа юу гэнэ. Барууныхан бас амар хожуу гэрэл сууж гэр бүл болдог нэг энэ дээр харагдаж байгаа шүү. I can't hear you. Fucking ventriloquist. We're fucking gonna talk about it. You can't just say something like that and say you don't want to talk about it. I'm sorry. I'd make a fucking good mother. I love children. Тэгээ хөөх юм биш чинь те нөгөө би чам тарьтай те над үгээ тэр дэлгэртэй л хэл хийдэг шиг л. Тэрнээс экстрим юм хэлчихэж байгаа байхгүй. Hi, Patrick. Оо зөө. Тэгэл ажлын байр дээр жоохон дэлжганаад тийм биш те энэ хоёр ч. With the ladies. Maybe if you stop stealing their panties. Амар чухал хүн дэж хийж үс жоохон хариуцлагагүй шүү. Гараад Can you wake him up? You can't wake him up. You don't trust me. өөрийнхөө зургтай аяг маягтай ч юм. Necessarily communicating. I want to know you. I don't constantly talk. Jesus. Жоох юм яриа л I'm really хэлчих. pissed that you said that to me. 2003. Dinner at Kang's again. How's the chicken? Good. She's gonna be drunk and stupid now. Patrick. Why? What's wrong? Confused? What are you confused about? Everything's fine. Ёо. No, you're beautiful. Just let me come over. I'll cheer you up. Энэ нөгөө манай Элежи үед өөрийнх нь царай нь ерөөсөө мань хүнд харагдаагүй байсан болохоор юм. Царай нь ингээд тодорхой биш яваад байгаа юм ба шүү дээ одоохондоо. My girlfriend's really upset. Patrick, we're right in the middle of erasing this. Sam? Run more, help. See? How hasn't She hates me. She wants me to go. You like? Oh man. Match my sweatshirt exactly. I like it. You do? You look like a tangerine. Seedless. I like that. I like tangerine. Tangerine. How does he know to call you that? How did who know? Oh my god. This is pretty cool. Clem? It's like the Clash, the only band that mattered. They Нөө call themselves that бүр амар те бүр хоол мол тавьчих. reason. It's amazing, Like isn't it? social justice. Baby, what's going on? I don't know. I don't know. I'm lost. I'm scared. I feel like I'm disappearing. I'm getting old. I'm not getting old. Nothing makes any sense. Nothing makes any sense. Oh, tangerine. Nothing makes any sense. You want to go out to Montauk with me? Montauk? Yeah. No. Come up to Boston with me. Sure, yeah. We can go next weekend. No. Now. Yeah. Юу ч шууд яг одоо явах юм те ч. Йоо, болоос Hello? I got a situation with the old lady. Can you handle things tonight alone? Don't worry about it. I got it under control, man. I'm probably right now anyway. Thanks, Dad. I'll owe you big time. Dude, I gotta go. I'm just happier. I've never felt Dear Joel гэсэн. Энэ бүр юмнуудын хотсон юм биш те. the thing. Happy early Valentine's Day. What is it? Open it up. It's gorgeous. You like it? Yeah, it's just my taste, really. Энэ нөгөө муухай багийг чи угаасаа хамаг юм судалсан те. Юу дуртай дургүй. Julie, Yeah. am I ugly? No. Pretty. Zwiak, please let me keep this memory. I could die right now, Clem. Өөч. Clem? Өө. Дотор арцаа тавдаг. Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off. Одоо зогсоё гэднэ хөрх юмтай.
Ёо. Болиосоо нэ. Clem! We gotta go. We gotta go. Get back to the house. It was a tape recorder. No, not. Canon-ы дуу бас айгүй гоё юм шүү ер нь. Miss Krasinski was not happy and she wanted to move on. Everything you remember. That's what he said. No, wait. Oh, look! Hey! Shit! We're going to see my grandma. Where's we at? Please. So, why don't we begin by you telling me everything you can remember? Wake me up! I'm sorry, Mr. Barrett. I thought you wanted За алчийн төхөө хийцэл мэтлэн. You're erasing me from her. Ёо. I'm inside your head, too. I'm you. Sorry. Оо. Who's that? Oh, he works for us. He's stealing my identity. Өөрийнхөө оюухад яриад байгаа байхгүй тий. He stole my stuff. Тэр миний юм хулгайлсан. Seducing my girlfriend with my words and my things. Миний үгээр миний бүх юмар тэгээ манай найз охиныг оролдоод байна гэдэг. I could die right now, Clem. Ёо яг нөгөө сайхан хэлсэн юм хэлээд. I want to go home. What? Clem? They're erasing you. Oh, here! Ah! Clem, focus. Oh, cancel it then. What are you talking about? I can't just cancel it. I'm asleep. Because Түүнтэй одоо надад шууд зогсоочихгүй гэдэг гэсэн. Яа зогсоох юм бэ? Би ч одоо унтчих байгаа шүү дээ. Let's make you happy if I try. yeah. I'll try really hard. Here we go. That was a great idea. Here. Okay. Well, that's working like gangbusters. Оо. Oh my goodness. Oh my god, what is that? It's a first one! It did work for a second. Энэ тэгэхээр дахин дотор байгаа клемтигээ аюу тийм өөрийнхөө дураар ингээд гоё найрсаг хэрцээд байгаа юм шүү дээ. You erased me. That's why I'm here. That's why I'm doing this in the first place. I'm sorry. You. This is a memory of me. The way you wanted to. What if you take me somewhere else? Somewhere where I don't belong. And we hide there till morning. Миний байхсгүй газар чи намайг авч яваад намайг тэнд ингээд нуучих. I can't remember anything without you. That's very sweet, but try, okay? Okay. Манай өөрийнхөө нөө оюун бодолтой клемийг ерөөсөө байгаагүй үед нь клемийг авчиж бодоод хак хэрэглэх гэдэг юм л да. Listen, I'm just gonna go get a salad bowl. Can you stir the soup and can you keep an eye on Joel? He just likes to be near me. Хүүхдээс үе дээр хатсан ба шүү дээ. Wow! It worked! God, look, I wish I could take it with me. Ингээ яг мань хүний амьдралд нөгөө клем байгаагүй үед дээр клемийг байснаар бодоод тархиндаа үлдэх гэдэг юм ба шүү дээ. Who am I? Mrs. Hamlin. I must be the. 4 настай Жоулийн амьдралд орж байгаа юм шүү дээ. God, I love this kitchen. She's not looking at me. She's busy. Бүр жижиг болсон юм шүү дээ чи. Hang on, let me check if I have it. Okay. Did you get that under the table? Joel, grow up. Don't leave me, Clem. Oh my God. Don't cry, baby Joel. Joel, stop it. Look, I think it's working. Look, we're. Оо за. Stop. What? He stopped erasing. He's off the map. He's off the map. Where? I don't know where. What do you mean? I don't know where. Оо тархинасаа гараа явчлаа гэж. Crap. Okay. What do we do? Бидний нөө програмд нь бүр баригдаа байчлаа гэж байгаа юм л да. We should call Howard. No way. No, sir. Under control. Нөгөө босс руугаа яри боссоо дууддаг юм шүү. Okay, I'll call Howard. Hello. Hello, Howard. Hey, it's Dan. And we seem to have lost him for a moment, and I can't bring him back up. Okay, Disappeared. Шээж мэж явж байгаад ирсэн чинь ийм үсчлээ л гэж бодож байна. Okay, what's the address? I know, I'm so sorry. Mary? Yeah? He's coming right now. I think you should go. No idea how much trouble we're gonna get into if Howard comes. Joel, stop. Joel, look. Hey, Joel. Joel, I wanted to pick me up. I thought we could have a little cocktail. Pat,
copying me. He's introduced himself like he doesn't even know you, and you guys are dating. Really? You're the most wonderful person I've ever met. Funny, nice. Туфт ерөөсө таалагддаг юм ээ. Эсвэл гой сайхан юм яриад байвал ерөнөөс жирэхэд байгаа юм шүү манай клиент. What? Okay, alright. Нөгөө дарга нь ирж байгаа чинь манай энэ яваач ээ. Hello, Mary. What are you doing here? Hi, Howard. She's just here to help out. I wanted to understand. I think it's important for my job to understand that. Дарга бол шууд сэжиг авчих штэ. Oh, that's odd. You want to get linked up? Yeah. Alright. Here, Howard. I got you a chair. Oh, thank you. There you go. You're welcome. I love being bathed in the sink. Yo. I've never seen you happier. I don't understand why it's off the map like that. Has this happened before with him? No. Okay, we're back in. That was beautiful to watch, Howard. Thank you, Mary. Got it. Yo. Tangerine! Oh. You can run, but you can't hide. Here I am. Let's begin by you telling Oh. Hide me somewhere deeper, somewhere really big. Wait, Howard. Hide me somewhere. I can't. I gotta go home. What am I doing? You know something, Freddy? You don't scare me anymore. Ow! Joel, they're not worth it, Joel. La 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 la. Stupid! Come on. I wish I knew you when I was a kid. I think I got the hang of this. I still don't understand it, but I'm finding him quickly. I like watching you work, Howard. Яагаад жоо сетинг нэт юм. You're such a sweetheart. Оо. I really admire the work you do, Howard. I'm happy. Одоо болно уу? I'm sorry. I've loved you for a very long time. Аа. I shouldn't have said that. You're a wonderful girl. But I, you know, I have a wife and kids. You know I have. Бас би их хөгшин шүү дээ. Mary, we can't do this. Оо. Оо хөрхи. Эхнэр юм уу? Good morning, Mrs. Merswick. Shit. Туслаад байна. Оо. Thanks, dude. Thanks a lot. Wait, Hollis. I knew it, Howard. Hollis, it didn't start out to be like this. I came here to work. Hollis, this is a one-time mistake. Stupid crush. I swear I basically forced him into it. Тэгээ би түүний хүчээр ингэсэн ингээ хэлж төгнө. Don't be a monster, Howard. Tell the girl. Tell me what? You can have him. You did. Чи түүнийг аваа. Уус чамд байсан шүү дээ чи. What? We have a history. I'm sorry. You wanted the procedure. Чи ингийг хүссэн, мартахыг хүссэн. Одоо хиддэг удаага ингэж явж байгаа юм бол доо. Яа. Манай энэ бол мэдтгүй байсан баха. Let me give you a lift home. Hi. Okay, so remember, and we'll take it from there. Okay. I liked you immediately. I couldn't wait to come to work. Hard. Us being married and having kids and Уус өөрөө дурлалцсан юм биш үү жинхнээсээ. Put the gate back up. This is the day we met. The surf. You were in that orange sweatshirt. Hi there.
ногоон өстэй болсон баха одоо. I'm Clementine. Энэ өрчт хэдэн удаа танилцдаг юм бэ? I'm Joel. So, no jokes about my name. What do you mean, like, I think your name is magical. This is it, Joel. What do we do? Enjoy it. Энэ дуу мууд 8 гоё юм. You know these people? No, of course not. Come on. Сайхан гар юм аа. Come on, man. Nobody's coming here tonight, believe me. But we're not really, I think we should go. There's no phone line. What? I think we should go. Why? It's our house. Just for tonight. Are you okay with wine? I don't know. Well, you choose the wine. So go. I did. I wish you'd stayed. I wish I'd stayed too. I wish I'd done a lot of things. I wish I'd stayed. You were gone. I walked out. I walked out the door. You were scared? You said so go. Oh, I'm sorry. What if you stayed this time? I walked out the door. There's no memory left. Яг одоо энэ яриад байгаа Кейт Уинслет чинь бол жинхэнэ Кейт Уинслет биш шүү дээ. Джим Керригийн архин доторх өөрөх нь хүслээр өөртөө нь ярьж байгаа Кейт Уинслет өөр бас нэлээд хайртай тэгэл өөр өөртөө айгүйх тэмцэлтэй байгаа байхгүй тийм үү? Bye, Joel. I love you. Meet me in Montauk. You're stoned and you're driving. Yeah, the pot balances it out. The pot brings it back up. That's why it's the science. Honey, just watch the road. I can't see. Дуусчихна уу? Пивний шилээ олж байна. За одоо ямар нэг юм санаж байгаа байл үү? Киноны ихтгэл яваад шүү дээ. Оо нөт чи ажилласаа гарч. Hey, Do you swear you didn't know? I swear. Чи юу ч мэдээгүй гэж надад амлал гэсэн. Би амлаж байна. Нөгөөс юм мэдээгүй байсан бах уу? Of course not. God no. And you never even suspected we were together? Чи битэр юу н гадарлаж байгаагүй юм. You were at his car and I saw you two talking. How'd I look? Looked happy. Эхлэл хэсгийн төгсгөл болж байгаа кино юм биш үү? Ёо баг хүмүүсийн бичвэрэмд history түүхүүдийг авцсан явж байна уу? Киноны хэнэрсэн дээр гал дээр мэрхтэй сценүүд бол бүр төгсгөл хэсгийн юу юм биш үү? Vamonos, senor. I had a really nice time last night. Nice. I had the best fucking night. That's better. This is weird. To all patients of Dr. Howard Mearswack. We've met, but you don't remember me. Нөгөө Kirsten Dunst чи ийш илгэмж явуулсан шүү. I'm sending everyone's file back to them. Here to erase Joel Barish? Жи. I don't know. He changed me. I feel like I'm always pissy now. I don't like myself anymore. Түүнтэй хамт байхдаа би өөртөө дургу болчтой. Түүнд ч бас ингэ дургу. What are you doing? Not doing anything. You are screwing with me. Чи надад тоглоод байгаа мó гэдэг. Би жоохон ярилцал да яасан юм. Come on man. Get the fuck away. Get the fuck away from me! Can we talk about it? No, get the fuck away! Clementine. Hey. Nice to see you. Yeah. Энэ залууг танихгүй байгаа шүү дээ манай он тэ. I couldn't really talk to her about books, you know. Hi. Pronounce library. Hi. Манай өөрийнхөө түүхийг одоо сонсож байгаа юм ба шүү дээ. Look what I found. Яг ийм тохиолдол өстэй жинхэнэ галзуурх хаа. I'm sorry I yelled at you. It's okay. Joel, I really like you. I
that I said mean things about you. Let me turn this off, okay? I really like your hair. I really like your hair. Энэ нөгөө дөнгөж эхэлж байгаа хоёрын харилцаа нэлийн удацсан бие бинийг үзий ядчих юмсэн. Хэлцээ цаана нөгөө кассетэр яваад байгаа шүү дээ. Гал өөр зөрүүтэй сонсогдож байгаа шүү. You want a drink or something? Do you have any whiskey? Одоо энийг баг унтраах юм шүү. I don't do that. I wouldn't think that about you. I'm so sorry. I'm sorry about all this. I'm gonna... Гэтэ жинхэнэ хойлоо модон боллоо. Энэ хоёр л одоо нэг хэдхэн хоног л уулзж байгаа хэл та. Энэ шинэ оюун ухаанаар шүү дээ. Wait. What? I don't know. What do you want, Joel? Wait. I don't know. I want you to wait for. Зүг шүү дээ. Ярих хэрэгтэй. Хамгийн гол юм. Okay. Really? I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. I'm not perfect. I can't see anything that I don't like about you. I can't. But you will. You know, you will think of things. And I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens. Надад ч чиний тухай дургу гэж огт байхгүй гэдгсэн чинь үүдэж. Гэхдээ чамд бол гарч ирж таарна штэ гэж ирээдүйд гээд. Okay. Okay. Тийм баахан асуудлууд гарвал одоо тэгээ яах юм гэсэн чинь. Okay. Зүгээр дээл. Одоо яах вэ тэгэл. Хидуу дангиж бэжидээ сая 1 2 3 дахь энэ хоёр ингээ харилцсан биз дээ. Йоо энэ бол сайн ууйдуу шүү. Тэгээд энэ киноны дуу ямар агуу байт юм бэ? Киноны дуу ийм сайн бахын давуу тал энэ шүү дээ. Шууд кинонд автуулдаг, шууд кинонд оруулдаг те. Зя ингээд 20 жил нам дарсан киногоо нэг юм үзлээ. Энэ бол зүгээр л masterpiece. За энэ бол жинхэнэ mind blowing гэж хэлэхэр кино байна. Тархийг хэд хэдэн удаа гацаалаа эхлэл, өрнөл, төгсгөл, гүйцэтгэл зүгээр одоо бүх шатны гүйцэтгэл, зураг авал, өнгө тавил, зохиол, жүжиглэл, найруулга өөр одоо юу гэдэг ерөөсөө бүх зүйлээр амар юм байна. Яалтчгүй нөгөө кино шүүмжлэгч нарын үнэлгээ амар сайн өндөр байсан шүү дээ. Тэр үстэ яалтч хүн байна. Jim Carrey, Kate Winslet амар жүжигсэн байна. Яг бас туслах дөрүүдийг ч сонслох хэрэгтэй. Тэгээ бис IMDb-гээр харлаа л да. Тэгсэн чинь Jim Carrey энэ дээр ерөөсөө Оскарт ч өрсөлдөж чадаагүй юм биш нэр нөрөө. What? Jim Carrey бол өөрийгөө ямар амар нөө versatile буюу олон талын авьяастай супер жүжигчин бэ гэдгийг энэ дээр бол харуулсан байна. Бид нар бүгдээр мэдэн штэ. Цаа чи анх бол одоо stand up-аар гарч ирсэн. Тэгээ нөө Wayne-ийн ах дүүстэй ингээл comedy хийдэг байсан. Sitcom бас тоглож ирсэн. За тэгэл Mask, Ace Ventura гэж ерөөсөө Liar гэж дандаа comedy явж байгаа. Truman Show дээр тоосон. Truman Show-оор бол Oscar-т нэр дэвшиж чадаагүй. Алтан бөмбөрцөг нэр дэвшээд алтан бөмбөрцөгийг авсан. Jim Carrey. Тэгээ бас Man on the Moon гэдэг киногоор алтан бөмбөрцөгийг авсан. Гэтэ ерөөсөө Оскар нэр дэвшээгүй. Энэ Eternal Sunshine дээр ч нэр дэвшээгүй. Америкийн кино урлагийн академи жоохон нотой байна. Магадгүй мэдгүй Jim Carrey-тэй Beef-тэй байд юм уу? Үгүй бүү мэд. Тэр үеийн Оскар ч бол 5 кино өрсөлддөг байсан шүү дээ шилдэг кинонд. Энэ бол яалчгүй орхоор кино. Би яг энэ хажууд яг ямар кинонууд тэр жил нэр дэвшсэн нь бол харуулчих за. Яалчгүй уг нь орхоо кино. Киноны найруулагч зохиолч нь хоёулаа ер нь айгүй сайн кинонууд хийжсэн байна. Дандаа 6, 7, 8 үйл гэдэг кинонууд байна. Тэгээд энэ хоёрын бол амар хамтрал хийж чадсан байна. Ерөнхийдөө хэлэх байгаа санаа бол за ирээдүйд бол мэдээж иймэрхүү юмнууд бол болно. Энэ ч юм бол драм кино гэхээс илүү бас романс гарч ийн, sci-fi үзэгдлүүд гарч ийн, шинжлэх ухааны уран зөгнөлттэй. Нэлээд тийм dark comedy, бас dark romance тийм кино шүү дээ. Энэ киноны яг утга санаа бол хайр бол дурсамжаар бүтдэг. Дандаа дурсамжаар цэнэглэгдээд явдаг. Тэр дурсамжийг яг устгасан ч гэсэн үнэхээр яг бие биедээ чин сэтгэлээсээ хайртайсан хүмүүс бол учрах ёстой хүмүүс заавал учирдаг гэдэг шиг дахин таарсан байж тийм ч юм уу 2, 3 удаа таарсан яваад байгаа байхгүй.
тиймэрхүү нэг хэлэх гээд байгаа санаанууд нь бол амар таалагдлаа. Нөгөө яг оюун бодол тархин дотор нөгөө өнгөрсөн дурсамжууд дундуур аялал тэр дундаа Кейт Уинслетийн дүртэй хамт ярилцаал яваал тархин дотор харагдаж байгаа хамаг юм нь алга болоод тэр үзэгдлүүд бол өстой нэ жинхэнэ майнд блоун хийж байна. Би бас тэг кино үзэж байхдаа нэг юм анзаар хэлээд штэ энэ өсний өнгүүд нь өөрчлөгдөд байгаа. Тэгсэн чинь тэр үл яг эмхтэн хүний сэтгэл зүйтэй холбоотой бас магадгүй улирлаад байгаа солиод гэж магадгүй тэр нэг өвлийн зураг авалтын үеэр синхрүүстэй үзсэн шүү дээ. Жохон дулаан үлэлд ороодсэн чи улбар шар үзмэстэй болж болоод тэр бас их сонирхолтой байлаа. Би яг ер нь 20 жил хадгалсан тэгээ яг одоо яг ийм насн дээрээ хэрчээд үзэж байгаа одоо баг баярлчлаа. Яагаад гэхээр жохон хата бүтнийг үзсэн бол сайн ойлгож байсан уу яах байсан сайн мэдэхгүй. Яг одоо нэгтэй ийм насн дээрээ нэг юу болоод байгаа юм бол яг шууд ойлгож үзэж юм л. Тийм болохоор яг анх удаа үзэж байгаад бас баяртай үзлээ. Окей. За тэгээ манайхаа нэг ийм first time watching гэж нэг ийм контент хийлээ. Нилээд хэдэн киноор хийнэ гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээ манайхаа өшөө олон контентыг үзхийг хүсвэл манай сувгийг subscribe дараарай. За энэ үзэж байгаа энэ бичлэг дээр лайк дараарай. Коммент бичээрэй. Дараа ямар кино үзэх үү гэдэг бас саналаа өгөөрэй. За тэгээ дараагийн дугаараараа уулзцаая. Түр баяртай.